ene nkomo de bi wo be pese wo beti ansan ye di apomuden nkomo no abreo na eno nso kra no eni apomuden wotwaka tini nyina ye putogum hwegum e konkwansen kromo ene emfamafo ewo nkomo sununku bia eso beba omfaso pa Dr. ya Owusu Agyeman ya wo ye health services manager ofi emfama Doc, good morning. Good morning. Na pomwe. Yami adom na oso e. Adom me so me ho ye sister. Emfama mo ye den. Yo, emfama ye gina ho a ye gina ho apomden. Broni beka say in good health and na ye slogan. It's ni teacher ni say ye pese obi anya enru a eye quality. A obetumi atone wa hotom. Na ye nso ye nhyehyeye bebre a eboa wo ma wapomuden gina ho. Ebi ti say diabetes abayi ejuma bi ayeye e ma wo support ma wo tumi hwe ho ya nurse for be frɛ a support ti wa ma hu say okay enye hospital nko na ye boa wo program bako a ye nso so ene nia me beka ho asemene no ye cervical cancer program kakra ya start. Oh, I see. And then I had 10,000 women initiative na then ya che you enti you who say every year bia ye ka breast cancer na mejumem no me hu so say cervical cancer a eye kokram ya affect ma ya wode na no eno so ba up who say numbers no ye sha ma 35 any below na and so enya cervical cancer ni bebre should I who say okay ye who say cervical cancer no infection be ho your friend HPV a ye mpaso nkita hodie na kwan so na edeba nti who say HPV no sengofonya cervical cancer no bebre nya free HPV infection just an risk factor back stronko back kwan wo hono no say wo HPV infection na obetumi nya cervical cancer nti twemwe who say okay etumi check senk obi wo HPV infection na etumi so ano say ebia na wo de na no insisan ebia ba ho a ebetumi aboa nipa no ansa na akoju cervical cancer and kasa no inti ahwe so okay Ghana hani Nigeria ye be hyase ye aim ni say 10,000 women ye be test omuni na for HPV for free test na kasa na ye free and one na it say ubetos kit a wo de be take wow sample wa hotom ye say bi mu ho amoko hospital ase omo ferry kakra obedam paso ase enya hotom inti e wo kit we bi e wo video obehwe obetest ho wi na wasend abrel test na nkasa no ya ebro enkanisika 4 million but emfama ye dia to yen so say there bi ye be any free for 10,000 women e wo Ghana ha any Nigeria mo de kit na echiche ana ukoto a we ya na wasend ama emfama for no ma ye test no ma kan che o say we negative and now you positive you inti ye ne cervical cancer prevention and testing center wo bato e na ye ejuma omo ye cervical cancer ho ejuma pan wo Ghana ha omo na omo ye number 1 wo ha inti case no friend yen wo 055 813 4375 obeton wo just 50 Ghana cedis 50 Ghana cedis are test we we ya ye hwe say we are positive and negative and no mun your doctors mbe frɛ no we di nkita hodi say okay we are positive and we are negative ye be ni say treatment kits we bi wo a it take less than 1 minute she na wa wode na no nsisaya bi aba ho a less than 1 minute so tiny nsisaya no ye betumi eye free a entumi progressing enko cervical cancer obi a wo Ghana bia betumi a participate na ye won krofo a betumi ma said ye can ye ma semti oba bia betumi de no ho ahye ba bi owo bia ana say ye wo baby potin aye no ne ma ye hwe wo you ejuma inti no ya ka say emma omudi 30 and above 30 years and above okay. And I offer omusa opportunity to be tested for free. Oh okay and fa honi baby a wo Ghana bia actually dey be with their friend ni obeye nhyehyeye hu say na ye dictate ne be bro ya ye ton adwo ye nyon ni ye to me send it from Accra ha ko wa ne ne mind no ye won eyi say na ye ejuma no. Oh I see Dentina mama enu aye mo hiasem cervical cancer no aden ne risk wo shroma ema wo ho ni patchwan ne risk wo stropa se na me kan no empa ho kita wodi nf enso kwan na edeba nti se wo ne be me bi hia se be wo mpa so a owo bi a ode be ma o ba ono ontumi nya ekokwamiare e be ha na wodi na wo so oni a wodi ampa and now se wo ne se be mema o pass ne so do so kakra ana wonya infections a enso fa nhia hu nsem ha nti no risk no was so ma pa de bia ye breast cancer but say yentumi anso cervical cancer ya no ntema
enya asem papa mama ewo ebibi man mu at 10,000 women initiative. Yeah, no for how long? You a 6 months projects. Okay. In the first month mu na we November in e sha ase. Nti obi frem mu na o akosi ebreben ana so obi timo nka na wo akosi ebreben se obesan afrem a akwanya no be wo ho ama no. You into 6 months in this first year started November in say nyame adom April next year. Na ye be jai projects no. But ye fi ho a ye be hwe senia outcomes say na ye de aye next plans say e be biemu kese because e ma do so Africa. E pese ye ma obia chance into the first step no say 6 months e pese ye ma mo chance na ye hwe senia outcomes in city no how many women are you to me boam ansa na ya taking your next major step. Great. Farmer ye beda mo asepa mo ya ade Dr. Ya Usu Ajiman, Health Services Manager Farmer Emma masumo a nti wanya mfie aduasa ekono a wo awode nko ade nyame ya adom a wonso bewo na esese wo ba awode no eho ban no wankonya kokra o si we yi koko nti wo de frɛ wo mo 05581343750 05581343750 na de aka bia wo be kire kwa wo be fa so a wo be nya test kit ni bi na wonso wa test wo ho wa be wo fie na ommo betimi aye ne kama me patron na wo che mu ye ko Inzulezu e wo Western region emma omo nko osu kra ye kire omo nyina to me ye kama nti eye easy kra Doc ye da si papa ebisa ye dan ho akwa ba ko ba pa afi ne dia pomuden komo na ebro ye behwe ye ma ho asemaka atete ne ayakayaka dia ye de wonum efem e wo efie twen ye basisia